nchini konkuru kwa nyapto Dennis kusina buwancha undangiri kuntu. Today ni gonde gigasenge nchiyo kurigereria na guchungusa amangana abiri atatu ase ogwetera asoburayi bugendrete ase orogongo rwa Gusii. Ninchi ko bagin kurigereria abarayi ao kurwa ase chikaunti chia Gusii, county ya Kisii ne county ya Nyamira. Igoro yo bakoreri bwabo ase abana inji borogongo rwa Gusii. Lakini nganzira seri tukoria rero ntagituko kwanira igoro ye county ya Nyamira. County ya Nyamira ne county ya Kisii na chirose ti orogo na chikorokura asorogongo rwa Gusii. Lakini ega mtukagera kwanire county ya Nyamira rero na sengencho ya county ya Nyamira yaberekego trend. County ya Nyamira ya trend liko chakira.Ekaromo President Dr. William Ruto arenge Gusii akanenya gitari ya Keroka umugavana bwe county ya Nyamira umugakanyaribo agasabe a modern kitchen agatebe president nga tunaomba modern kitchen kwa sababu ile yenye iko karibu na mahali watoto wanapatiwa. Itari muchano. Maybe a president, the governor na wate information lakini tanye beka byasenga ntiwege Swahili. Now anga matuko atatu aherire. Aba MCA be county ya Nyamira. Mbai mugete bakagenda baka county ya Embu. County ya Embu ere Mount Kenya kuchirugoro watu wa mlima. County ya Embu oweta ni Nyorobi na anego Chimotu. Now the question is aba musebe county ya Nyamira kubange sabari ya motukabere county ya Embu ninki gosiba chiete gokora. That's the question to kuburi. Tigangwe answer. Aba musebe county ya Nyamira bakubange sabari koru Nyamira county mbaka county ya Embu nyega ntuba chikokororo no chikokora benchmarking yo kurigereria ngati pare chyo morom chikorosiwa ntitinda pinga ositinda kwana bobe asenga nchene gasi yaba MCA lakini tiri soto kubuli neri abana ba minto 2 days kwande county ya Embu kurigera chipare cyo mora mubuna chikorosiwa mumago chakokora nini boigo yani inumwansi pi Nyamira county timumanya timuna chipare cyo mora muchikorosiwa gesa devoration ye chaka timumanya timuna chipara chikobe kwa morom chakorero graving enali swa tokuburia wana igatu wate miaka 12 gese county ya Nyamira chakiwa omete no mondoko na no muichano ekero MCAs baku waste resources chokwa nambaka Embu kurigereria na kyo pare kobe ko morom mone nyoronga ekero mo MCO iga kuimoka kurwa Nyamira county ebese kubeke gare mafuta guchira ebese akuri ndagera nchira kwenda ebese auchugwa kana sa korara asenge ntona motukabire ebesa agwakana sa korara ebesa awakanwa muna allowance asenge njochire gasi nechibasa cy'abantu bo be county ya Nyamira bari bakona cyo ushuru bakore tax hoyo ndago twerwa koncha avocado
muntu twero gakone bitume bisambe ona che tax yagende county ya Nyamira mumsebe county ya Nyamira oimoka omanya kogenda mpaka Embu gukora benchmarking neke pare kube ko morom Nyasaye tata tokonye. Abantu abangi bamete nga Nyamira county ebwata abantu basomete kurwo. The former CJ Maraga Danstan Omari, the most learned lawyer and prominent lawyer kuru Nyamira county na bakuro na abanda abangi bakuru Nyamira county eye koro kibuna abantu abangi bari Nyamira mbasomete. But let me ask you a question. Nakibono mo gwanchira nakibono mo koigwa ekero aba MC bakwimo ko chokora benchmarking igure pare omorom wanu bakanachire kurigereria nonye umugava no mugakanyaribo otebetenga tutagete mocheri kwa sababu ile yenye tunataka modern kitchen, kwa sababu ile yenye iko karibu na mahali watoto wanapatiwa. Na wanda blame the advisors who advise the county government of Nyamira. Advisors who advise governor. Advisors who advise the government ya Nyamira. Mwachakire go fail. Yes. Wone kigana bona tebenga nonyene kro mugavana Nyaribo alinge kokwane no mu president. Kwa sababu magenderero ase town ya Keroka. Na bona raise questions. Serious questions. Which the advisors ba governor Nyaribo. Nonyene kro mugavana Nyaribo atenete kokwane no president kusaba amagenderero ase town ya Keroka. Bwataga sakarakari ikire are gosoma, meaning ala sakaraka Nyaribo bwata are gosomera mu president tutagete modern kitchen kwa sababu ile yenye iko karibu na mahali watoto wanapatiwa, tunataka perimeter wall. Ni mtu aligeta sesakara, meaning ni mtu bia better discussed na baraiba account ya Nyamira advisors na bakoriga sibe account ya Nyamira bakaisaransa baka discuss bakatebanga bono now ebintu cyo sababu president asinga njo nawo chikonyala libaga bwana governor Nyaribo likanza number 1 kitchen asinga njo kera ororo ekerange na mochari mali watoto napatiwa. Number 2 perimeter wall umosabe perimeter wall. Number 3 umosabe a laundry. Now you see ekero mura yago some points from a written paper. It means those points they were discussed na bahanta abangi. Aba MCA kwenda Embu County gukora benchmarking na chipara chikorosiwa chikome kwa morom na bekoro kenga tari barabubo ko ba make a decision yeyo monto yamota ko make a decision nga wonto na tuchikokora benchmarking ichi para cho morom Embu County. No, in a discussion aba MCA the majority of them we kaba discuss majority leader yeso the majority leader agateba bono sai twachire Embu pacha tieto era bebesa chinga naiga. And remember, they have spent millions of money to go to Embu only to do benchmarking kudoko beke para omorom. Wano gusia siye keire nje sorato konye. Nana chikura chigocha make sure akira abantu chikura babwato bo. Okay.
akere bondo chikura baranyara gokora egasi batari misuse money public funds bakore ebintu bitagwenereti. Now aswekera bona iga nje tinda ramone tinda sona te county government ya Nyamira egento yo kantinare gokwanira nkeria nga kwigora abantu amaiso kwigora abantu ba Nyamira amaiso. Nyamira mubwati no net street chechi para mubwati street rights Nyamira county. There is Nyamira county abarai boka. No, I'm not talking this because ndete go swana the government ye county ya Nyamira. No, I'm saying this because bona karangwa ndeskali otebe nganche no mugusi umuntu makubori mugusi. Yani, what is this now? Yana kora benchmarking ye vinte vinene. Kora benchmarking ye vinte vinene in those counties. Kora benchmarking unaba korire agriculture about the hash avocado ama avocado. Barusira avocado gusi bachire bakorire barosiri hash avocado bakoronyora kibesa kinyinge. Na nengu sivaru sotie kemeri. Tere benchmarking ye